Ibi byakorwa muri Mbarara City North muri Kakoma Cell, Ruyenje, Kaku Cell hamwe na Kyarwa Buganda Cell mu kweteekateekera kuteera akaruru k'abakuru b'entebe y'okubanza izooberya nyenkyakare. Muganda Samuel omwezi wa RCC ahabwa Mbarara City North yateerera omuranga habw'okwenda kuleeta obuvuyo akugira ngu abantu bakuume obusinge. Bashaba muteerere NRM flag bearer omwami Stephen nyenkyakare kandi ntubashaba akaruru k'obusinge. Ntubashaba akaruru k'obusinge atwahirwa seru za kyendera ez'okukuuma abo kuba hatabariyo no opposed tubakwenda security. Mushabe Edison, Deputy Mayor Mbarara City North, nashobora nteekateeka za gavumenti ez'okutungura ebyangu muri Mbarara City enshonga ekujemesereza abantu kuteerera ba NRM akaruru. Mwine apatwa hanu yakanywa ndijo twashazira oruguuto rukuzaho naza kuba ekishayi ekirya rurengo rw'ihanga ryona ekirinka nambore ekiriyo nkiza katebe. Araho Julius omutuura wa Kakoma Cell nagira ngu bakuru b'ebyaro babiire nibabihaho sente nyamwingi okubahandikira endagaano y'amataka. Endagaano nagihe kuruga mitwaro 20 sore bambe natebereza kamu 20 kwika aiza kwenda wanoguza akantu kawe. Binomugisha Nixon mukuru w'entebe ya kabiri ahabwa Kakoma nashobora okuba kiine ekizibu ky'amaizi amashanyarazi omuri Kakoma Cell. Nk'amaizi tigakakanyire kuhika omu bantu, amashanyarazi gakakanyire kuhika omu bantu kandi kiinemu n'ebizibu by'abashuma b'amataka. Omugani makuru orurembo rwa Mbarara rumwe byarigana 96 kandi akaruru k'entebe y'okubanza nikaza kuteerwa nyenkyakare. Okurugirira hariyo okuhurira eby'obururu habwa orurembo rwa Mbarara Violet Atura ebyaro 22 omuri Mbarara City North Division hamwe n'ebyaro 29 omuri Mbarara City South Division. Buri division eine omuntu omwe oyesimbireho kiri kumaisa ebyaro ebindi tibirateera karuru. Nyenkyakare ebira 28 tugenda kuntera akaruru ka LC1 Mbarara City twinamu ebikare bitali harakaruru katagenda kuba aho abantu abakajja bali unopposed. For example, in North ebyaro 64 nibyo bina karuru habyaro 86 so ebyaro 22 bina bacha persons abali unopposed. Ogu yayongera yashobora ngo abayehandikiise nibija kuhebwa kakonji kandi nebo bonka barayikirizibwe kuteera karuru. Abantu bonka bali mu register abayehandikiise mu register ya white no bagenda koma ekiro kya nyenkya kandi kwoleka kumanya ngo abantu bonka no bagenda koma tugenda kubahereza voter slips obaramara kukebera ibara lya mu register nyenkya kara nibakwe kitukweta voter slip wala ina voter slip tibayija kubara. Atura yayongera yashobora nkurugirira kuteganisibwa kuhabireho mu karuru k'abakazi obwa hati betegwire kugendera ashaha nko kwari kushobora. Twina program etugenda kurubatiraho sahemu abofisa twajja kwa la polling stations bakole kitweta verification of voters. Bajaga kebere bara lyo omuntu mu register bamuha voter slip kuruga sahemu mpaka saha ina kuruga saha ina mpaka saha 5 bagenda kuegesa abantu akaruru mungo kagenda kurubata onde itweta voter education. Abebyo kwerinda kurabira omuri tukamuhebwa Gerard or Deputy RCC Mbarara City South agira ngo abayehandikiise bakira ombwingi baze kuteera karuru abokuba nebyo kwerinda nibiza kwongezebwa amaani tarabeho mviyo Kya security of course ntukimanya ngo twinemu some black spots, twinemu LCs tukumanya ezinemu temperatures ezikugira kuba high ntubahamiza ngo deployment negiza kuba eyongiremu kureba ngo abantu omu myanya egyo bateera akaruru kabo katineki kizibu kyona so ntubahamiza abantu ngo bahurure bagumire security neza kubera tight. Akaruru k'abakuru b'entebe y'okubanza omu ihanga ryona nikaza kuteerwa nyenkyakare ebira 28 okwezi kwa mushanju 2026 kurugirira hangenderwaho ya Electoral Commission. Ahabwa teyari Western Susan alina omukisa hamwe na Kankwasa Ian omuri Mbarara.